njye natsinzwe kimwe mu rugo batsinzwe 2 mu rugo nagiye nsabwa 2 bo bagiye basabwa 4 barasabwa 3 none bakize mace kuzuba ngo barebe ko hari uko byagenda ngo umwarabu ngo akina nijoro ngo kuzuba ngo ntabwo abona ariko ubwo nta kintu byafashije babashije gutsindwa nyine ndavuga izuba ubona nta kintu byafashije ape bitumye idatsindwa byinshi icyo byayifashije bitumye ngira ngo abantu mwabibonye hano kuri Kigali Pele Stadium match yahuzaga APR ndetse na Pyramide ngira ngo hari insolite mwabonye aho Rayon Sport umuvugizi cyangwa umwe mu bavugizi b'abafana ndetse akaba n'umuvugizi wa Rayon Sport bita Wasiri ubwo APR yatsindaga igitego yaserebuye asorwa na Jado Dukuze mu cyumba cy'abanyamakuru aho bita muri media zone yasowe areba match yicaye hanze mu Rwanda umupira w'amaguru si umukino gusa ni ishusho y'umuryango n'ikizere n'ishema n'amarangamutima mu myaka myinshi ishize amakimbirane hagati y'amakipe abiri akomeye Rayon Sport na APR FC yahindutse inkuru ihoraho mu buzima bw'imikino. Rayon Sport ikipe y'abaturage yubatse izina mu bakunzi bayo kubera ubusabane n'umutima w'abafana, nayo APR FC ni ikipe y'ingabo yaje nyuma yitwaje imbaraga, ubufasha n'amikoro akomeye cyane. Umupira wabo ntuhagurukira mu kibuga gusa, amarangamutima y'abafana yagiye arenga imipaka, rimwe na rimwe agakurura inzangano hagati y'abaturage kubyishimira no gutsindwa kw'ikipe mu kiba byabaye umucyo. Umupira wabo ntuhagararira mu kibuga gusa, amarangamutima y'abafana yagiye arenga imipaka, rimwe na rimwe agakurura inzangano hagati y'abaturage kubw'ibyishimo bigiye bitandukanye. Gutsindwa kw'ikipe ya APR FC itsindwa na Pyramide byakuruye urwango rukomeye cyane hagati y'abafana ba APR FC n'abafana ba Rayon Sport. Ikibazo ngize ni kimwe, burya hari umugani baca mu Kinyarwanda ngo ndikuse mu keba uyirenza urugo inyuma kureka. Nyuma yaho abafana ba Rayon Sport bari bamaze gutsindirwa muri Tanzania na Singida, nabo bagahita bavuga ko amarira baribiye muri Tanzania ko bazayaronkera kuri Pele Stadium igihe APR FC izakina na Pyramide yo muri Misiri. Ni nyuma yaho Pyramide yo muri Misiri itsinze igitego cya mbere APR FC kitsinzwe na Fisto Kayalala Mayelso. Abafana ba APR FC barijiriwe bajya mu gahinda, n'abagize barareba basanga abafana ba Rayon Sport bari hejuru cyane mu bicu. Abafana ba Rayon Sport bishimiye cyane kubona abafana ba APR FC bijiriwe, nkuko bari baratangaje ko bazaza ku kibuga cya Pele Stadium baje gushigikira ekipe ya Pyramide. Bamwe baje bazanye n'amajeze ya Pyramide FC. Gutsindwa kwa APR FC byakuruye urwango hagati y'abafana ba APR FC n'abafana ba Rayon Sport. Ibi byababaje cyane bamwe mu bafana ba APR FC, maze bafata umukuru w'abafana ba Rayon Sport Wasiri bamusohora igitaraganya bamushira hanze, bamwe banavuga ko yakubiswe bikomeye cyane no bita Jado Dukuze. Aya makimbirane hagati ya Rayon Sport na APR FC sayino munsi gusa, hari impamvu 3 z'ingenzi zagiye zigaragara cyane hagati ya Rayon Sport na APR FC. Mu mateka yagiye atandukanye, APR ifatwa nk'ikipe y'ubutegetsi nayo Rayon Sport igafatwa nk'ikipe y'abaturage. APR FC ifite ubushobozi bwisumbuye, bikanatera abafana bandi makipe kumva ko harimo akarengane kuba APR FC ari ikipe y'ingabo z'igihugu RDF. Guhura kwayo mu gihugu bimeze nko kuba ari El Clasico yo mu Rwanda. Aya baramahangana akomeye cyane nk'ayo mubona kuri Real Madrid na FC Barcelona. Aya makimbirane yagiye atuma habaho umutekano muke muri stade, rimwe na rimwe bigasiga abantu bakomerekejwe ku ruhande rw'amakipe, bigatuma icyerekezo cy'imikino gishobora kwangirika. Umupira n'urukundo s'urugamba. Muri Pele Stadium hagaragaye ikimeze nka insolite, kutiyubaha kw'abafana bamwe ku mpande zombi. Ntabwo byari bikwiye ko abafana ba Rayon Sport bishimira gutsindwa kwabo kwa mukeba wabo APR FC. Ibi bigaragaza ko umupira bamaze kuwindura ihangana, ahubwo rutakira urukundo ndetse n'ubukerarugendo nk'uko siporo mu igenda bivuga. Siporo ishingiye ku bukerarugendo, ntabwo ari siporo ishingiye ku nzangano zigiye zitandukanye. Umupira n'urukundo s'urugamba. Rero na APR FC zigomba kumenyera ko ibyo byishimwa kurusha byose atari gutsinda mukeba, ahubwo rugweshejemo igihugu. Mu gihe abafana bazashyira imbere umubano n'amahoro, umupira w'u Rwanda uzaba wungutse byinshi kurusha uko waba warigeze kubaho.
kuba Wasiri yarasohowe muri stade byagaragaje urwango rukomeye cyane hagati y'abafana b'impande zombi. Benshi bagiye bakubita agatoki kandi bavuga ati abafana ba APR baradusohoye, badusohoreye umukuru, baradusuzuguye, baratugaye bikomeye. N'amagambo yagiye avugwa menshi cyane ku mpande zigiye zitandukanye bagaragaza ukuntu batishimiye kuba Wasiri yarasohowe muri stade. Abandi bakavuga ati nibyo rakabona asohowe. Kwishimira Pyramide gutsinda APR FC, abantu benshi bagiye babona yuko ari ukutiyubaha no kutamenya icyo uri cyo. Kuba umunyarwanda ni ikintu cya mbere cy'agaciro, biyibagije ko ari abanyarwanda kandi bakwiye kuzamura ibendera ry'igihugu cyabo ndetse n'icya ekipe y'ingabo z'igihugu. Kuba APR FC yarigiye muri CAF Champions League ntibyari ishema ku bafana ba APR FC gusa, byari ishema ku gihugu cyose muri rusange. APR FC gutsinda Pyramide yari amagambo akomeye cyane, byari ibintu bidasanzwe. Ishimo bya Wasiri byafashwe nko kwijandika no kudahana agaciro mu mikino. Jado Dukuze niwe yahise amusohora cyane by'igitaraganya, naho akomeje kuvuga amagambo menshi avuga ko yaba yaramusuzuguye bityo ngazitura inzego, ariko njye mbona nta butabera afite. Ese Jado Dukuze kuba yarasohoye Wasiri hari igikorwa gikomeye cyane yaba yarakoze? Genda shikira ibyo Jado Dukuze yakoze. Ntabwo bisobanutse ko kubona igihugu ekipe isohokeye igihugu muri CAF Champions League wareka kuyishyigikira ngo nuko ngari mukeba wawe. Ni insolite, no kutiyubaha. Ni ikintu abafana ba APR FC bakwiye kumenya ndetse n'abafana ba Rayon Sport bagakwiye kukimenya. Abafana ba Rayon Sport bakwiye kwishimira gutsindwa kwa APR FC, n'abafana ba APR FC bakwiye kwishimira gutsindwa kwa Rayon Sport. Ibi ni ibintu bikwiye gusubirwamo cyane, bakareba icyo gukora hagati y'abafana bombi kugira ngo umwuka mwiza wongere ugaragare hagati y'abafana baya makipe ahanganye cyane mu gihugu. Abantu benshi bakomeje kuvuga ko Wasiri yaba agiye kwitura inzego z'umutekano nka RIB. Ese byaba ari byo? Ariko nanone ibi byagaragaje uburyo abafana ba Rayon Sport na APR FC bamaze igihe bahangana mu buryo budasanzwe, si gusa mu kibuga ahubwo no ku mutima n'amarangamutima y'aba bagenda hangana uko bwije n'uko bukeye. Si mu kibuga gusa, gutsindwa kwa mukeba byabaye intsinzi kundi, byitwa gukina ku mubyimba. Uyu n'umuco umaze kuba karande ku mupira w'amaguru mu Rwanda. Abafana ba APR FC ibi bakomeje kubigira urwitwazo rukomeye cyane, ngo niba dutsinzwe mu marushanwa runaka na mukeba wacu natsindwe. Ese ibi byaba ari byo koko? Niba wowe uvuye mu marushanwa runaka, birasaba ko n'iyindi ekipe isigayemo ahubwo muyishyigikira mukamenya ngo yo nitsinde, bityo ngo ishema ry'igihugu rikomeze kuzamuka. Ya siporo ishingiye ku bukerarugendo ikomeze igaragara, maze inyungu zinjire mu gihugu, amafaranga y'igihugu akomeze kuzamuka bishingiye muri bwa bukerarugendo. Niba Rayon Sport itsinze Singida izaza mu Rwanda, none hiza n'abafana bazakosoma byinshi cyane byo mu Rwanda, amahoteli n'ibindi serivisi z'ubukerarugendo, bityo amafaranga yinjire. Ariko Rayon Sport nimara kuvamo wowe ukabyishimira, ya serivisi z'ubukerarugendo n'amahoteli azinjira gute? Igikorwa abantu benshi bakwiye kugenda basubiramo. Naho APR FC gutsinda Pyramide yo muri Misiri. Muri Misiri haba abantu bafite ubushobozi bukomeye cyane, iyo baje kureba ama ekipe yabo bakenera amahoteli n'ibindi bikorwa by'ubukerarugendo. Bityo ya siporo ishingiye ku bukerarugendo ikazamura urwego rukomeye cyane rutigeze rubaho, kuko haba haje abandi bafana bo mu kindi gihugu, kandi iyo baje bakosoma byinshi cyane muri icyo gihugu bakanasiga amadovize. Ya siporo ishingiye ku bukerarugendo ikazamura urundi rwego. None se nimba imwe itsinzwe mukajya hejuru mukishima, indi yatsindwa mukishima, zose zimaze kuvamo, inyungu irihe kuri mwebwe abafana cyangwa se mwebwe muzanihangana? Ni ibintu mukwiye kureba mugasubiramo. Nta mukomeza kuvuga ngo muri itura inzego za RIB, ahubwo hari igihe bari bubafunge bakerekana uburyo mwagaragaje insolite ikomeye cyane, uburyo mwagiye kwishimira insinzi y'ikindi gihugu. Ibi bigaragaza insolite no kutiyubaha. Iyi video nkoze nta ruhande na rumwe yegamiyeho, haba ku bafana ba APR FC haba no ku bafana ba Rayon Sport. Ruhande na rumwe negamiyeho, ahubwo shatse kugaragaza igitekerezo cyanjye no kugisangiza abanyarwanda bose muri rusangi,
kugira bamenye ko siporo ishingiye ku bukerarugendo ari ugushigikirana kw'ama ekipe agiye atandukanye. Nge mwari kumwe ni Ismael Junior. Imana irumva. Reba hepfo handitse subscribe nkandireho niba wishimiye iki gitekerezo cyanjye, kugira ngo n'ibindi bitekerezo bigiye bitandukanye ntibizajye bigucika umunsi ku munsi. Ndabakunda kandi nishimira ukuntu mukomeza kunyereka ko namwe mwumva hafi. Hasta la vista. Imana ikomeze kubaba hafi muri byose na hose, ibyo mukora byose Imana ikomeze kwigaragaza. Ndakunda cyane abantu mukanda subscribe, bityo mukanakora like ndetse mukanasangiza ibitekerezo abandi bantu bagiye batandukanye.